Da li ste primetili koliko su ljudi postali agresivni u zadnje vreme? Da li je to samo kod nas ili generalno u svetu? Ja bih rekao generalno u svetu, pogotovo na društvenim mrežama. A posebno prednjače devojke, odnosno žene, u toj agresiji i toksičnosti na društvenim mrežama. Naravno, neću da generalizujem. To je samo jedan segment, ali hajde da pričamo o tom segmentu ljudi, odnosno žena. Naravno da se to odnosi na muškarce, zato što znam u komentarima žene će odmah da graknu, a što ne pomeneš muškarce? Pominjem i muškarce naravno, ali sada pričamo o ženama. Za muškarca se i pretpostavlja da možda treba da bude malo agresivniji jer ima viška muških hormona, pa je zato i muškarac. Ali je sada jedan trend nastao gde žene imaju malo više muških hormona, ali imaju dovoljno i ženskih hormona da su još uvek žene. Jer kada žena dobije više muških hormona nego ženskih, onda ode na operaciju pa postane muškarac. No, ove žene su tu negde, što bi rekli, čardak ni na nebu ni na zemlji. Ono, kad čovjek priča s njima, vidi da su žene po obliku, ali način kako komuniciraju i koju agresiju imaju, navodi na pomisao da su to muškarače, da su muškobanjaste. Ne nužno po izgledu, ali po ponašanju i po toj dozi agresivnosti. A to je uzrok što imaju viška muških hormona. Ali šta je tu problematika? Što onaj ženski princip koji je u njima, njih vuče i dalje da budu žene. I one žele da budu žene i da se ostvare kao žene, kao partnerke muškarcima, da se ostvare kao majke, kao supruge. Ali ovaj drugi deo, ovaj muški princip koji imaju u sebi, ih stalno pecka, stalno ih vuče iz te zone ženstvenosti. I one su faktički zbog toga vrlo isfrustrirane. I čak su ljubomorne na ove žene koje su ženstvene. Jer žena koja je ženstvena, ona je u svom segmentu, u svom okruženju i tu se dobro osjeća, kao riba u vodi. Dok žena sa malo više muških hormona, ona se ne osjeća dobro u toj svojoj ženskoj koži, u tom svom ženskom principu. I pravi povremene ispade i izlete u muški princip. Taj muški princip stalno progovara iz nje. I to pogotovo može da se vidi na društvenim mrežama. Uglavnom su to, mogu da budu i mlađe devojke, mogu da budu i žene, ali zamislite kombinaciju, jedan eklatantan primer, kad neka, da kažemo, hajde ne sredovečna žena, ali neka na zalasku karijere, u smislu izlazaka, provoda, menjanja muškaraca i tako dalje, koja je prošla sito i rešeto, išla po splavovima, po klubovima, družila se, što kaže jedan, znači nisam ja izmislio tu izreku, floskulu, ali je zanimljiva, pa ću da je kažem. Kaže, više je u tom periodu mladosti grlila muškarce nogama, a sada bi da ih grli rukama. Mislim, ko razume, shvatit će. Bez namere da to bude nešto pežorativno. Poenta toga je da se provodila i nije razmišljala o nekim posledicama u budućnosti, a sada kada je to došlo na naplatu, taj noćni život i sve koji je ostavio traga i na njenom licu, pa ako ima 34-5 godina, ona izgleda kao da ima 43, primer, i pored tih filtera koje stavlja. Istetovirana, stavila pirsinge, počupala obrve, uopšte nema, samo tanke linije, sva je podbula verovatno od posledica sinoćnog pijanstva, ili nekad ostane sama,
sedi i stalno postavlja videe na društvene mreže, pravi lajvove i okružena je sebi sličnima koji nju podržavaju. A to su isto takve žene koje su neostvarene. Pazite, ona možda bude čak i majka. Ali ona je nezadovoljna jer ne živi onako kako bi ona htela. A suština svega toga je da bi ona htela da bude i dalje mlada, lepa, zgodna, da je muškarci gledaju, ali ne bilo koji muškarci, nego oni premium muškarci. Oni od 2 metra, sa kolima, sa lovom, međutim, oni se prema njoj nisu ponašali džentlmenski. Takvi muškarci mogu da biraju i oni takve žene tretiraju devojke kao krpe. Međutim, to tim devojkama ne smeta uopšte. Ona će prema nekom finom, dobrom dečku da se postavi kao nedodirljiva. Ona ima svoje granice. Ona ne prelazi neke crvene crte, simbolično rečeno. Ali kad dođe Delija, ona radi sve. Ako treba, kleči pred njim. Onda sve granice mogu da se pređu. I onda kad je te Delije izgustiraju, kad dođe sve to na naplatu, kad dođe u 35. 6. a nema ni kučeta ni mačeta, onda je ostaju samo društvene mreže i agresija i prosipanje otrova. Onda hoće i nekog dobrog dečka, pod znacima navoda, mirnog, poštenog, kojeg je prezirala pre, sad bi u tom trenutku da grli rukama, to znači u prevodu da nju neko voli zato što je to ona, a ne zbog njenog tela i zbog eventualnog seksa koji će mu pružiti. Međutim, kasno se setila. I kad ne može da se ostvari u tom smislu, proključa iz nje bes. I onda sipa otrov i levo i desno, kako god stigne. Takve su najgore. Naravno, nisu sve takve, ali ima ih dosta i primetio sam taj trend na društvenim mrežama. A vi procenite sami zašto je to tako i u kojem to pravcu u budućnosti vodi.